Ngisaqhubeka le ndaba le ecasulayo nje esingawusho singahloni isithi iyanyanyisa. Hayi, iyanyanyisa lento ka-government. On a serious note, iyacika. Mawubuka nje ukuthi bangaka abantwana babazali ba-South Africa abangamazombi namhlanje. Kunoma yiliphi idolobha uzofica iy'ngane ze-South Africa zingamazombi, zilala emgwaqeni koplastiki, phansi khona ko-veranda bey'toro, phansi kwama-bridges. Ingane South Africa izona kuphela ezinganikezwa amathuba okusebenza, eyazo into kumele kube u-EPWP. Ingafunda iqede ibuye izohlala ekhaya phansi. Mawuthi uyabheka uqhamuka a boy from Nigeria or Congo or Malawi, Somalia or wherever nje kulamazwe angaphandle kwalithina esikulona. Ku very rare ukuthi uthole umfana wakho la phansi kwe-bridge noma la phansi ko-veranda. Uzobathola be ama bodyguard ey'toro zamaSulumane. Ubathole bewopheka ey'toro zamaSulumane, abanawo njalo amaphepha. Ubathole ema-restaurants kusebenza bona, bango-waiter, bangama-cleaner, bayo yonke into kulezo toro lezo, baze abanye babo bangama-managers. Ubathole kuyibona bike riders, benza i-delivery ngama-bikes. Baqashiwe labantu kulelizwe without amaphepha aproper. Ngeke ubathole behlala emgwaqeni bona. Now i-question ithi, uma ngabe umthetho ulwisana nathi thina abanikazi bezwe esingabahlali bala, thina esikhokha intela kulelizwe, ngoba labantu iy'toro zabo mostly azikho registered, ngoba sinabantu ngaphakathi kwamasipala nakuhulumeni nje usuwonke abakwazi ukuthi benze ama-agreements negeng ngama-Muslims, engamaSulumane, negeng ngama-China, negeng ngama-Ethiopians, ukuthi irane ama-buildings athile ngendlela futhi nakhona engalandelwanga kahle ngeke emthethweni, bese kuthi ama-South Africans abekwe eceleni. Lento ngeke ihlale umuntu omzali nomuntu ongwala ingamcasuli, not unless you are benefiting from yonke le crime ekhona enzakalayo. Ngibone ngalezwe leli sekufika isikhathi la ukumele silibuyisele khona emuva.